प्रियाखौ गावथारनायनि दायाव गोबाङा जेलाव थांमारगोन नामा? इभेन मानगोनां फेरेंगा सार जायखौ रनजित बसुमतारी EM होननानै जों मिथियोमोन। जाथाया माब्रैमार आं फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं। मोनसे गोदान भिडिअ फैदों रायजोफोर। बिनि सिगां गोबांनि न'खराव प्रब्लेमफोर थायो। आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दहायबो मोनसे चेनेलावबो आं होबाय आपडेट। सिगांनिफ्रायनो एसे खिथाबोदों, अब्लाबो दिनै मोजांसिन खिथानो सानो। जोंनि फार्मासियावहाय टटेलि जेसेबां हायो खम बेसेनाव मुलिनिफ्राय लानानै ट्रिटमेन्टनिफ्राय लानानै होनो नाजागोन। बे सरगाव केन्सार हस्पिटाल क'क्राझार देबोरगावनिफ्राय ओरै थाङोब्ला गेट मुखामुखि मेडिकिउर लिरनाय दङ। बेयावहाय नोंथांमोना जायफ्रा गोबां प्रब्लेम दङ देहायारि, इउर'लजिस्ट लाबोनो एबारबो जों सेस्था खालामदों। बे जाहैबाय डक्टर अंकुर आगरवाल एप'ल'निफ्राय। बिनि उनावहाय गेस्ट्र'नि डक्टरफोरबो गोबां खम जोंनियाव। खम माने सम सोरबा लाबोयो, गैयानो होनजायो। एभेलेबल खालामनो सानगासिनो दङ। बेखायनो जायफोरा इउरिननि प्रब्लेम, किडनिनि प्रब्लेम, ब्लाडारनि प्रब्लेम आरो गोबांथार जायफोरना प्रब्लेम दङ, नोंथांमोना निस्सय फै। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होदों। 31 अर्थात 31 आगस्ट' 31 आगस्टआवहाय डक्टर फैबावगोन। टाइमा एट लिमिटेड 10टा फुंनिफ्राय 2टासिमल'। आरो दाख्लैबो आपइन्टमेन्टआ 100 जन बारदोंमोन। ओमफ्राय गोबाङा अखानि थाखाय फैनो हायाखै, गोबाङा लेट फैदों। ओमफ्राय खायफा नायजानो मोनलाङासै। मानो होनब्ला 2टानि उनाव फैबाय। डक्टरा 10टानिफ्राय 2टासिमल' थागोन बै दिनखालि। बेखायनो दानो सासे गथ' दङ, बर'बो दंखायो, आरो सासे बे गुबुन दंबावो सौरभ होननाय। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम, आपइन्टमेन्ट लाहरबानो जाबाय। जायफ्रा प्रब्लेम दङ जोंनि खाथि खालानि, आंनि मुं बुंनानै आपइन्टमेन्ट लाहर। ओमफ्राय नायलाय गस्लाखौ माला खालामजोबखो। एसेयावनो दोनथ'बाय आं भिडिअखौ। नै गस्ला सुनानै लाबोदों, अग्लिफैजोब्बाय सैमाया राजाया। सेस ब्रेक दोनथ'लायनानै फैफिनगौ र'। बबेसिम थांखोमोनथाय भिडिअआ? जिखुनु नोंथांमोना आंनि मुं लानानै आपइन्टमेन्ट लाहरबानो जाबाय। जेसे हायो डिसकाउन्ट होनो नाजागोन ट्रिटमेन्टनि, मेडिसिननि। ओमफ्रायहाय आपइन्टमेन्टखौ लाखानानै दानो वाट्सएप बा कल खालामनानै टाइमलि मोनहैबानो जाबाय आरो 31आवहाय। दाख्लैनि बायदि डक्टर थांखांनानैसो नायजानो फैनाय मानाय, आरो जायफ्रा दाख्लै थांफिननो गोनां जादोंमोन, निस्सय मस्ट वेलकाम फैफिननो हागोन 31आवहाय। 31 आगस्ट 10टानिफ्राय 2टानि गेजेराव टाइमिंआ। बेवहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। स्पेसियेल इउर'लजिस्ट डक्टर अंकुर फैबावनो थांगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबै खौराङाव। बे जाहैबाय प्रियानि गावथारनायनि खोथा। बै समनि दाख्लैनिफ्राय दावराव जागासिनो दं। गोबाङा थांमारगोन नामा, फेरेंगा साराबो जेलाव थांफिननांगोन नामा, बेफोरबायदि खोथा फैदों। दा बिनि गेजेरावनो इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार जोंनि बर'निफ्रायनो, बिथां सारा मा बुंदों आं बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायनि। অৰ্থ নাই, সৰু অৰ্থ আছে। মই কেইদিনমানত বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলোঁ যে টেলিভিজন মিডিয়াত টকশ্ব'ৰ ক্ষেত্ৰত কেইজনমান পেইড যিবিলাক স্পক্স পাৰ্চন আছে, তাৰ কোন দলৰ পেইড বুলি মই নাজানো। তেওঁলোকে কোনো দলীয় মাৰ্কাও নাই, কিন্তু পেইড স্পক্স পাৰ্চন। তেওঁলোকে 11 বছৰৰ আগত NDFBৰ যিটো আন্দোলনকালত কোনোবা ছোৱালীৰ হত্যা হৈছিল চিৰাঙত, 11 বছৰলৈকে চুপচাপ থাকিল। সেইটো ইছ্যু নহয়, আইনগত কোনো প্ৰক্ৰিয়াও নহয়। আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকক মানে যেনেকৈ হ'লেও সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এটা শান্তি চুক্তিত উপনীত হ'ল উগ্ৰপন্থী গোটবিলাক। ইয়াৰ অৰ্থ কি? গভমেণ্টে চব দায়িত্বক মাফ কৰিছে আৰু পদত চলি আছে। সেই পদতে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিম। হত্যাকাণ্ড যদি উত্থাপন হয়, আকৌ যদি হাইকোৰ্টত লৈ গৈ কাৰোবাক মানে শাস্তি দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা দেখায়, এইটো প্ৰতিশোধমূলক ৰাজনীতি হয়। কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি উলিয়াওঁ, যদি উলিয়াই দিওঁ মানে এইবিলাক মানুহ কাৰ হৈ পেলাই কথাটো কৈছে আমি পাই যাম, তেতিয়াতো কাউণ্টাৰ একশ্যন আকৌ হৈ যাব। একেই ধৰণৰ ঘটনা বহুত হাজাৰ মানুহৰ প্ৰাণ গ'ল। তাৰ বিৰুদ্ধে যদি আজি আমি পদত বিচাৰি পেলাই যদি আবেদন দিব লগা হয়, আকৌ কিমান সেৱা আছে যে এইটো আমাৰ মাজত এটা বাতিঘাটে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ এটা মানে
সম্ভাৱনাটো দেখা দিছে ইয়াতো মানে মই কি ক'ম আৰু এইটো লেভেলত মোক কিয় মানে তলত আনিছে পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণৰ বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মই একোৱেই পোৱা নাই বি পি এফ এটা সময় আছিলে UPPL এটা সময় আছিলে কি পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণে যদি কয় যে মই এটা মানে অশান্তিকাৰী মানুহে UPPLত মানুহ দেখি আছে NDFBৰে এটা গ্ৰুপ যাক আজি তেওঁ অভিযোগ তুলিছে এই এটা গ্ৰুপৰ বাৰ্মাৰ পৰা অনাৰ ক্ষেত্ৰততো তেওঁৱেতো ইনিচিয়েটিভ লৈছিল ইমানেই যদি বেয়া তেওঁ কিয় এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ লৈছিল ই বকি ডেডিকেটেড আমি কমিটেড কোনো বিঘ্নিত হ'বলৈ নিদিওঁ আমি যিমানলৈকে বাচি আছোঁ জীয়াই আছোঁ শান্তিৰ পক্ষত আমি থিয় দিম এইটো আমি অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু ক'ত অশান্তি হৈছে প্ৰমাণ সহকাৰে দিয়ে এই যোৱাকালি কেইদিনমান আগত 4খন ঘৰ ভাঙি দিলে BPFৰ কৰ্মীয়ে ইয়াৰ বাহিৰে কি অশান্তি হৈছিল